Zimski šaca majú dostatočno vlahy, ale rezervy za celú vegetáciu niet. Či ostatok zimy i jar prinešu vlahy, keď je potrebné, to nemôžem znať, ale jedni fahovci predvidzujú sušný 2016 rok. Robi se o tim, že chvíľa da u našim regionu vše čudnejšie ako šik spravuje, vše ako šik máme ekstrémy. Máme lebo preveľa vody, keď nám ju netreba. Znači máme zbivanje žemi, máme vyciskovanie vozduchu zo žemi, a posle máme veľkú sušu i jednostavno sme u problemu. Mi moramo voditi računa da čuvamo vlagu. 1 litar vode iz kiše je mnogo efikasniji nego litar vode iz sistema za navodnjavanje, ne računajući odnosno gubitke vode na isparavanje prilikom navodnjavanja. Za oko 30% litar vode je efikasniji iz kiše. Upravo zbog geomagnetne obrade vode prilikom presecanja geomagnetnih polja zemlje dok oblaci putujú. Preto parasti muša rozdumovať o spôsoboch, jak začúvať zvlahu. Nešmeše ochabic nezavarta poorana žem. Ani dobre, ani keď žem dlho stojne poorana, ta ne upíva dešť, ale še voda zlieva zo zbitej žemi i odchodí do jarkoha v običných depresijoch.